Hakano phais ngi arpunriu trek jeleu arajar arpunriu ka Bharatiya Janata Party BJP kalathau ya ka Mandal Committee Bapura Hamaulai Constituency hapo ka Jingialam uba Synshar Maiong kumu President lembat lai punriu ngut kidukhat jangkani ka committee. Yakini ka committee la sandur ha of history kam jong ka BJP Habivar Road Shillong ha ka Jingadonlang u President jong ka party Prikman G Momin unong aiktin ka party ba MH Khalkrang Menteri Khuborjylla ba Sanbar Shulai bat kiwei kinungkit kamba khamat ka party. Habakren shkila pathai Khubor uba MH Khalkrang ulaong labun benai menta kaseng kalayat bantawi kini ke committee. Menta sengi kaseng BJP kalala ban penurlong ya kini kejing temu bat kini kelawan ra kejing kemen ke bakrau hapering kidokot bat kinongilam jong kini ke party ha Meghalaya. Ulapan pau kejing kemen kejing kemi lenti benang ni syakmat kaseng BJP kan rung syiki Shillong kithau bat syiki ying kisem lingba kejing tre shitom jong kinongilam bat kidokot jong kini ke committee. Ulapan kan mauru ha election baladap bon kiwe ki party kimnut ban penyeng kertong Henry ritang ke BJP ke bala penyeng kertong wat la kampat don kinongkit kampupura. Menta bakalayo kinongkit kampupura ke party kan sesayu kertong ubapiang tam. Uba karkarang ula ongru ke BJP kam jutrei tang ha Khubor election Henry wat hadin baladap ban penkret nak benta kawipat ke election bathamai. Kemen ba mentasi nak la form ya ka Mandal Bapura juga mulai konsensi but ilayat tadi ki berai kat ni menginak ya don but nilai selok nilai keren but khadu khanwai mentasi kalau ke kemen menginak formally but form ikanika Mandal pemulai kabai ba Synshar ila long president di vice president jungi ba teni but ngi community ba nang ni sekhmat ba ni ke Mandal ke jungi badan te pemulai ke 3 but hindakan mau the last MDC election kiwi political party ki klam penyang kertong but ki kertong ki penyang maki ki penyang haka independent of course backing but a particular political party kadi tang BJP ke banut penyang candidate pemulai but ketu reporting ni padon kita full fledged Mandal dan mentah bingin ada full fledged Mandal we are going all out ban tripo mulai but ni mata tin ngin sayo candidate pobyang ka apo pra kumingin on board we are working hard ka nawal ka BJP kam jutrei tang apo ka election marsendap ko election ka apun create panam ka election ban wan bagi layai trei but ni community but ni mata tin maka Jingialam jungi ba Synshar kumu president juga Mandal ngila betul ni kam bat menora itu kurtong jungi ka apo pra thì thay và thì phần bạc của mùa lại thì đang là vì của mùa lại ai ngam iga daw kim nung pede bun ginong mulai giwan kendu inga but yong ba pizza sam ngi tangi os ngote scheme ngi ko Khubor ngi ga ne tai tam ngi nim juyo ita ki scheme bi mata ki bri glas nang sung thu ba lada ki kwa man roi ki kwa ben develop ya ga yeng ga sam ga jongki I think so BJP is the only answer namta juki klan kan tho yar no political party andai ki brim ta glass tho kham tam ni glass ru kham tam ki baduk ki ba rangli le kham tam ek to kisung tho ta ba dadang ni hap kiu ha ka chingim jungi ngiran kam hi ka BJP kumbakan ko terakhir di bawah penyeso pan pendong ke Mandal kadi ka Mandal kalau like pun ribut ki kamu kinong kitkam jo ka Mandal kalau kat kum ka company jo ka BJP ka dai like ribut mo tehne ki member kila don la ki spot mut ki member kila don ka mulai te ka ba kum ka win ka jikli jo pi ong laki no mulai ki pedang em ya ka BJP ka mulai kam dei ka Shillong ka ba kerki ban pedang ya ka lu ka seng ka ba tmai te ha bangi pai lu ha ka pot ka ba munshwa ka po ngiyo ya ka jinglai du ya ka state pi ka congress ka ya sei ki kertong ha po mulai hadu lai pusan snem ka sei kam chim la de tat hadin jo ka lai pusan snem pat ba sami congress candidate jo ka mulai MLA jo ka mulai de kuchuru menta ka hapo mulai hi beliau kira sutu ye ki jing kudu ha ka yang ka Shillong ka thau ha ka le ka imlang ka salang ka puli ka dangli ha ka trei ka ha ki kambat khot ki sutu bat ba ki menta ki ba mundan da ka wikala
malistang na ka BGP ka bala pengunra ka roi ka pa jingdap jingbiang jo ka Shillong ibar ko te kata ni mau ingin la ban ong ba kamulai kampiang bangala kamulai kala piang hangtang cepet saat pra penuh kamulai kampiang pasti ya ka BGP ini pun party election baru sudah ini kan kongres buat kau NTV sebenarnya ada pun mana pada COVID itu pun ya BBP jika izin pi bukan BBP pun lawan first time kita tuh Kan orang ngaji ni kau mah. BJP as a political party kamut kenila election mentah kan job no. Mentah menu bala sistem mencuba pimla berkat pa ke BJP kan one Synshar for West Bengal. Riu benar soal election pimla duri kata. Pi as political party BJP we work from the grassroots there and we are not in hurry. Kamdai kata ba kamdum longan kupra kamut sange no. No. Ada political parties ki le kata. Last MDC election we political party yang long pemulai nai le show. Kita parti sembel juga. Ke BJP ke le. So ngimdai kita kerja banyak mentan job no. We will work. Nama taki baik ba. Nama taki kamtam ki baduk. But ki beri hisuki kin setu. We are not hari. Consume kalau consume poli compare kata. Tambah what we are kabang kemen matasi bangila don the official mandal kabla menteri kam. But kini ka mandal jungi kini kan kat salis pok grassroots untuk pemula. Man pun sutu ibriu. Bon man yalam ibriu. But kini ka mandal kan let ibriu. Man patai ta scheme ka bagila do terus kata. Di terdapat jing trik sistem juki. Why not? One day. Kamu orang no, kamu one day. Kadang gaji kan orang ada Apa identity? How do you do identity the political party? Temun dalam mencuak Kongres belakang sharing di Prosenam, temun belajar ikut khasi isu kan. So that is all stupid talk. Tangan, I don't agree with that. Nakaliang ka nga kung presiden, jong kamulay Mandal. Pi, kalong dia. Ako Jingialam ti ka jongi buat ka politics. Ang ilaya lagi katuk ni teligi senang. Nilai don baka way hadian ka way din ka party. Di hadian bang ilaya kung tangi telun iki kam. Tehendrai kamton kanu ka jing seiso na kita ki party ki bangi nilai don benta. Adu ta ki senam ki balai. Dia ka ka pelong yang bangan sim ya kesenjam bangan penyeso LD ka BJP kadai halo kanong rem. Bababun ki nyisutip tang ki central scheme ki bawan lakas nung kalakalong hagin yung konsensi hindi nga akan dia ka konsumsi mula job bakata kalong bagi don ki brio ki jongi hapo mulai ki ba hakajing sisa ki di banyo ya kita ki central scheme ki bawan dehenrai kimyo sa tiya kata nama balik omdon bay lamenti ki omdon ba penilenti ki omdon bay rap ki nama hasna mula ngim ong ba baro nilai bit na biang lod yang bun ki badon kam ki Jingialam today halo katakan rem bang asim ikan ni senjam but kajing syong kajongi si perlot banyak perkat sani ba but hakabakut ngisim ya karai badai limba jo kan ka party ka bangila ban yo ban kebala ban yarap na kunta ki badok ki besok hapo asna mula kajongi de ngingis kam ba kani ka senjam ka bang ngingi sementa Amdai bangi Shillong kerki lani ngisu tur rumah ikan rumah ikan ke parti handai ngira perkat ba pusan ma but dai halo kata kanong rem ka bangi sami syakmat hagan ka sengi ban perskam yang ikum kita kinukit kam jong ka mulan Mandal Dijat you ngadi jat Maiong yang keteng jong di basisa masa mulai nung lum dijat Maiong Saya Kristan kelegari. Kuno mulai kelas tiga ini konsumsi kepada media tang lagi pada kasih. Pi kawi kalau kadi syai pi ngira don ha ka BJP. Ha ngira don ha ni ha ka BJP idong tri kam jaga BJP han ni baro meni tang ha ka ni ka state balong ha ka state pa kawi ngidon do baro ki jai niam. Ngidon chu kawi pagadiam ka bamdon ha BJP ngidon do han ni. Jadi ha ka BJP ngju ya kran niam. Ngju ya kran ya interview ai spang kan niam. Kaya ka bang iakren hangi kalau iakren nak benta ke development karo itu. Apa yang don mengi apa BJP take stand. Kadang-kadang keno kalau persa dan ke interest ke jongi. Ide mengi benukong kimat keren dia kata.
like in the past what has happened. Ngimburi kata, ngimbri kata. And but I complain with central leadership jungi. Kabala da ngi don ki issue jungi kabalong persa ya ke interest na ne kanyam ke jungi. Abang ira spi ya ki ni issue ki kroy ban sngap ni. The who will be the best person man kran kalau kita ram dei hi ngi banapo jong ka party kita tadi. Sa mana fikiran gini bang bang kisip. Kayak gitu ibu kata apa? Film lama secukin. Terus semua dia. Kata kaju iba film mi kanyam si kanyam. Tapi pikiran yang inu dem marinyo development na wan BJP tamu ting nyam and believe ting ta kanyam na rapor election kinmi ki political parties ki bamla ban kan tho i BJP da umoi pat at stand kanyam kimna banong malana pibora i BJP pim numyo surop pim numyo hibi pim numyo ki Jingialam nam ta ki beduk rum numyo numyo ta kimna banong makla yo lut den le kong no ban ketik ni ki pendria da yo kilech mo BJP so mi tang ta kanyam. The Kanyam is something very emotional and sentimental to every single person. They try to play on that emotions can. The class the point of upon time giving lessons. Sa kaway pa naman ka BJP ka pair na kini ki party baro ko. Ngayon na jupan siya baro para ki meeting baro. Ka BJP kamlo galong kini ki party. Ma kini ki party haba ki job. Kamot ba utu kandidat utung ya ki agent haman la ka dong joki. Lala kidu duk scheme bawan haban ya lebah ki jongki agent ke labu. Tendai ngang ong balada ka BJP kabut ya kata ka ya ka prosedur ka bakiti ki we kabut ke pani scheme ni le takalaban bat ka penton kra. Tendai ka jingyal bat ka jing kraw jo ka BJP ka lomba kampai ya kita ki we. Pidai na ka NPP, pidai na ka BPP, pidai na ka UDP ka kalau ka parti ni ka scheme ka baka center ka I look come to Pachilian. Ukawa I look about it. Kayen I look, Kalite I look, Katiba, Deban York, Kiban York, Nimpet Yakatamo, Nimpet Yakata, Om Giway, Kataki Hapatam, Gini Atlicos, Katakari Kijin Crown, Joe BGP. But they can make a message Kabangini late when predict Chiki Paiba, Kipaiba Mantag, Habakila, your snow, Kisuto. Mat haba ki suto ki kinum bakla banjir pa yanu pa kata kali ka ka pra ka jumi pa ni dodo ka jikerben ba ha apo pra lakum no nin kam jok kambon hero Double digit 2028. My words. Ba